Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abantu 20 bapfuye igihe bagerageza gufata imfashanyo y'ibiribwa ku kigo itangirwaho mu majyepfo ya Gaza. Mu Rwanda abakora akazi gaciriritse bakomeje gusaba ko hajyaho umushahara fatizo kugira ngo bashobore gukora akazi kabahemba amafaranga ajyanye n'agaciro k'ibintu ku masoko. Nkanjye nitanzeho urugero ngurira 1600. Urumva nimba nkoreye 1600, isukari igura 8,200 nta kintu nayagura. Nkanjye nk'umusekirite byibuze mpaye nk'ibihumbi 3, nkaba wamugiye dukorera 3,000. Ayo mafaranga yamfasha rwose. Ethiopia iravuga ko yataye muri yombi abayoboke bo mutwe w'ita leta ya Kisilamu 82 mu bice binyuranye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru Addis Abeba. Twafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri uyu mwezi ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abantu bagera kuri 20 biciwe mu muvundo bari ku murongo bategereje imfashanyo y'ibiryo mu majyepfo ya Gaza. Benshi bahonyowe kugeza bapfuye, umwe yishwe n'ibikomere by'icyuma. Amashusho ateye isoni yagenzuwe na BBC akaba yerekana imirambo y'abana b'abahungu n'abagabo bagera ku bitaro bya Nasser Khan Yunis. Ni ku nshuro ya mbere umuryango wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel Gaza Humanitarian Foundation uzwi nka GHF mu mpine wemeje impfu z'aba bantu ku bigo ukoreramo. GHF yatunze agatoki inkundarugomo zifitanye isano na Hamas, ariko abategetsi i Gaza baravuga ko ibyuka bya gazi biryana mu maso byatewe ku bantu bashonje. Igisirikare cya Israel kiravuga ko cyagabye ibitero bya drone ku birindiro by'ingabo za Syria i Damascus. Cyavuze ko ibitero bivugwa ko byibasiye urwinjiriro rw'inyubako bikurikiye ibikorwa byo kwibasira abasivile bo mu bwoko bw'Abadruze mu majyepfo ya Syria. Inkuru ya Mark Thompson muremba mu ijwi rya Robert Misigaro. Iki ni kindi gitero Israel gavye ku basirikare ba leta ya Syria igendera ku murongo wa Islam. Israel ifata nk'iteje ikibazo gikomeye kuri ubwayo no ku banyagihugu bo muri Syria bo mu bwoko bwa Druze. Abadruze benshi baba muri Israel kandi bamwe bari no mu gisirikare cyayo. Mu minsi ibiri heze igisirikare cya Israel IDF cyagavye ibitero byo mu kirere ku bajejwe umutekano ba Syria barungitswe guhosha imishamirano ifatiye ku moko mu ntara ya Suida yiganjemwo Abadruze. Iyo mishamirano biravugwa ko yahitanye abantu bashika hafi 250. Israel ivuga ko iri kirarungika abandi basirikare ku rubibe ihana na Syria. Hagati aho itangazamakuru rya leta ya Syria riravuga ko amasezerano y'agahenge yagezweho nyuma y'iminsi y'imirwano, bivugwa ko yishe abantu benshi mu ntara y'amajyepfo yiganjemo Abadruze mu ntara ya Suida, ariko agahenge kagezweho kuwa kabiri ntikamaze kabiri. Iri tangazo rikurikiye ibitero nk'uko mumaze kubyumva bya Israel kuri Syria birimo n'ibyagabwe hafi y'ingoro ya perezidansi na ministeri y'ingabo mu murwa mukuru Damascus. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko abaturage b'Abadruze bakeneye kurindwa ibitero by'ingabo za Syria n'indi mitwe ishyigikiye guverinoma yo mu bwoko bw'Ababeduine. Inzego z'umutekano za Ethiopia ziravuga ko zataye muri yombi abambari 82 b'umutwe wa Kisilamu wa Islamic State mu bice bitandukanye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru Addis Ababa. Biravugwa ko abafashwe bari binjijwe muri aka gatsiko kugira ngo bagabe ibitero by'iterabwoba muri Ethiopia.
itangazamakuru rya leta riravuga ko abatawe muri yombi bafitanye isano n'umutwe wa IS ukorera i Puntland, agace ka Somalia kigenga by'igice. Ana amakuru ya BBC. Umwami wa Thailand yambuye ibihembo n'imyanya y'ubutegetsi abamuwane b'ababudiste 81 mu bigize amahano ashingiye ku gitsina. Umugore aregwa kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina ndetse akaza gutera ubwoba abo bamuwane bayikoranye. Inkuru ya Mickey Bristol mu ijwi rya Yvette Kabatese. Uri ku isonga mu gukekwa muri uru rubanza yatawe muri yombi ejo kwa kabiri ubwo yasakaga mu rugo rw'uwo mugore w'imyaka 35. Polisi yasanze amafoto n'amashusho ya video y'ibanga ibihumbi 80 ngo yaba yarifashishwaga kwambura amafaranga bamwe mu bahebeye ubuzima bwabo ibikorwa by'amasengesho mu idini rya Buddha bari barakoranye imibonano mpuzabitsina nawe. Bivuga ko yaba yarahawe hafi miliyoni 12 z'amadolari. Ntihazwi neza uruhare abo 81 bahariye ubuzima bwabo amasengesho baba bafite muri ibi bivugwa, ariko ubutumwa bw'umwami buvuga ko urwo rukozasoni rwateje guhungabana mu marangamutima no mu mwuka ku bayoboke b'idini by'ababudiste. Guverinoma muri Eswatini iravuga ko iyirukanwa ry'abagabo 5 bakuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimuriwe mu bwami bw'iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika rikurikiye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Trump bimaze amezi menshi. Yanze kwemeza niba yarishyuwe amafaranga, ariko ivuga ko abo bagabo bazafungirwa mu byumba by'akato mbere yo kujyanwa mu bihugu bavukamo birimo Vietnam, Yemen na Cuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye aba bantu nk'abimukira batemewe n'amategeko bakoze ibyaha birimo n'ubwicanyi ndetse no gufata abana ku ngufu. Umuryango uharanira ubwisanzure muri Eswatini uzwi nka Swazi Solidarity Network wavuze ko aya masezerano ateye agahinda kandi uvuga ko igihugu kitagombye guhinduka ikimoteri kirundwamo abanyabyaha. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Amakuru ku buryo burambuye turahere mu burasirazuba bwo hagati. Abantu 20 bapfuye igihe bagerageza gufata imfashanyo y'ibiribwa ku kigo itangirwaho mu majyepfo ya Gaza, nk'uko bitangazwa na Israeli n'umuryango w'abagiraneza ufasha abari mu kaga muri Gaza Humanitarian Foundation. Ibitaro byaho byemeje ko byakiriye imirambo 10 y'abantu bapfuye basize kubura umwuka, bishobora kuba babitewe no gukandagirana kw'imbaga hafi y'abantu yari ihari. Inkuru ya Yolande Nele mwagizwe na Siriyake muhawe nayo. Ishirahamwe rishigikiwe na Amerika hamwe na Israel ritanga imfashanyo mu karere ka Gaza JHF rivuga ko habaye ibintu bibabaje Khan Yunis, aho abantu 19 bari barindiriye imfungurwa bishwe igihe haba akavuyo. Rivuga ko umuntu umwe yacumiswe imbugita. Iryo shirahamwe rivuga ko rifise ivyemeza ntahinyuzwa ko abateye ako kavuyo bari bitwaje ibigwanisho kandi ko bakorana na Hamas. Kuva iryo shirahamwe ritanguye igikorwa cyo gutanga imfungurwa kitavugwa ko rumwe na bose mu kwezi kwa gatanu, ONU ivuga ko imaze guharura abantu 679 bamaze kwishirwa iruhande y'ibigo vyaryo. Ivyabona bivuga ko benshi barashwe n'ingabo za Israel. Igisirikare ca Israel giherutse kuvuga ko kiriko kirihweza ivyerekeye izo nkuru. JHF ikoresha abajejwe umutekano baturuka muri Amerika mu kwinjiza imfashanyo muri Gaza kandi igakorera mu karere kabarizwamwo ingabo za Israel. ONU yaranze gukorana n'iryo shirahamwe ivuga ko ridakwije ibisabwa. Inkuru ya Yolande Nel. Tujye ku mugabane wa Afrika. Inzego zishinzwe umutekano muri Ethiopia ziravuga ko zataye muri yombi abayoboke mu mutwe w'ita leta ya Kisilamu 82 mu bice binyuranye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru Addis Abeba. Baravuga ko abo batawe muri yombi binjijwe muri uwo mutwe mu ntara ya Puntland yo muri Somalia kugira ngo bagabe ibitero by'iterabwoba muri Ethiopia. Ni inkuru ya Will Ross umugezweho na Yvette Kabatese. Hashize imyaka Ethiopia yohereza ingabo mu gihugu bituranye cya Somalia mu rwego rwo kurwanya umutwe wa Al-Shabaab ufitanye isano n'uwa Al-Qaeda. Ariko ubu abayobozi ba Ethiopia bafashe ikindi cyemezo kirenzeho cyo kurwanya n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Bavuga ko 82 babo barwanyi binjiriye muri uwo mutwe muri Somalia bafatiwe muri Ethiopia, harimo n'uturere twa Amhara na Oromia. Igisirikare cya Amerika gihangayikishijwe n'uburyo umutekano urushaho kuba ikibazo
kubera umutwe wa leta ya kisilamu muri Afurika, ndetse mu kwezi kwa kabiri cyagabye ibitero byo mu kirere mu gace ka Puntland muri Somalia. Abayobozi baho bavuga ko ishami ry'uwo mutwe muri Somalia ryinjijemwo abanya-Ethiopia benshi b'impunzi mu mujyi w'icyambu wa Bosaso mu gihe bariho bagerageza kwimukira mu bihugu by'Abarabu. Inkuru ya Will Ross. Tujye mu Rwanda aho abakora akazi gaciriritse bakomeje gusaba ko hajyaho umushahara mfatizo kugira ngo bashobore gukora akazi kabahemba amafaranga ajyanye n'agaciro k'ibintu ku masoko. Aba bakozi barabivuga mu gihe hashize imyaka 7 inama nshinga mategeko yemeje itegeko risaba leta gushyiraho umushahara mfatizo ugamije ahanini kurengera abakozi bo hasi. Kugeza ubu ariko uwo mushahara fatizo nturashyirwaho. Leta ivuga ko ari ikibazo gisaba ubwitonzi. Ni inkuru ya Samba Cyuzuzo. Icyo nagusezeranya byo ni ukubisuzuma kureba uko binateye n'impamvu. Mbere hose bajya gushyiraho iryo tegeko barishyizeho ngo rikore nyine. Uko ni ku mwaka ushize Perezida Paul Kagame yasubije BBC kuri iki kibazo. Abakozi bo hasi nk'abahingira umubyizi, abayede, abakora isuku ku mihanda, abakozi bo mu nganda, abasekirite n'abandi bavuga ko amafaranga bahembwa cyangwa babarirwa ku munsi atuma babaho nabi kandi ntibabone ejo hazaza. Basaba leta gushyiraho umushahara fatizo kugira ngo abakoresha babahemba amafaranga ajyanye n'uko ibiciro byifashe ku masoko. Aba ni bamwe mu bakozi baganiriye na BBC kuri iki kibazo. Ibihumbi 2 nta kintu bitumarira bitewe n'uko agaciro k'ibintu byose byuriye. Kuko ubwo niyo ngiye guhaha yo nakoreye 2 turya rimwe ku munsi. Ubwo saa sita ni ukubwirirwa tukarya nijoro. Twifuza yuko n'umuhinzi bamuzamura byibura umuhinzi akajya akorera nk'ibihumbi 3. Nk'ibishoboka wenda abonye nk'ibihumbi 5 urugero nk'umuyedi nibwo ushobora kuba wagira icyo wakoramo uburyo wahahira umuryango ukagira n'ikindi cyo ku ruhande wakora. Nkanjye nitanzeho urugero nkorera 1,600. Urumva nimba nkorera 1,600 isukari igura 8,200 nta kintu nayagura. Hanjye nk'umusekirite byibuze mpaye nk'ibihumbi 3 nka wa muyede ukorera 3,000. Ayo mafaranga yamfasha rwose. Sendika y'abakozi mu Rwanda Sestral ivuga ko ikomeza gukora ubuvugizi kugira ngo leta ishyireho umushahara fatizo. Jordi Michel ni umunyamabanga wungirije wa Sestral. Iyo rero iryo teka ritariho bituma umukoresha ahemba uko ashaka. Ariko hari n'izindi framework nyinshi duhuriramo n'inzego za leta tukabiganiraho tukareba icyashoboka, ariko kandi tugakomeza kwibutsa ko bikenewe ko bikwiriye kwihutishwa. So dukora ubuvugizi, ni nayo nshingano yacu ya mbere, dukomeza gukora ubuvugizi kenshi tukabwirwa ko biri gukorwa tugategereza. Leta ivuga ko ikibazo gikomeye. Aha ni mu kwezi gushize ubwo Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yasubizaga kuri iki kibazo mu nteko ishinga amategeko. Iki kibazo kirakomeye. Reka babwira ngo kirimo kuganirwa kuko ntabwo ari ikibazo cyoroshye. Akenshi tukivuga abantu bagira ngo kiroroshye. Twemera ko umushahara fatizo ugomba kubaho, ariko hari level economy ugomba kugiza kugira ngo uwushyireho, noneho uzi ko biri manageable. Ntabwo rero twakibagiwe, turakiganira kenshi tukaza gusanga gisaba prealable nyinshi cyane, noneho tukacyitondera. Minisitiri w'Intebe ariko ntiyavuze urwo rwego rw'ubukungu n'igihe igihugu kizagerera kuri urwo rwego, mu gihe abakozi bo hasi bo bakomeje guhanga amaso leta ngo ishyireho umushahara fatizo. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Icyegeranyo ONU herutse gushyira ahagaragara ku kuntu ubwandu bwa sida buhagaze ku isi kuva aho leta zunze ubumwe za Amerika zigabanyirije imfashanyo zitanga. Iki cyegeranyo gisanga kugera mu mwaka wa 2029 hazaba hamaze kuboneka ubwandu bushya bugera kuri 6,000,000 n'impfu 4,000,000 zifitanye isano na sida. Ibi byatangarijwe mu cyumweru gishize muri Afrika y'Epfo, haboneka umubare w'abanduye sida benshi kurusha ahandi ku isi. Muri Afrika y'Epfo kandi unahasanga bamwe mu bashakashatsi bakomeye ku ndwara ya sida, ariko akazi kabo gashobora gusubizwa inyuma cyane n'icyemezo cya Amerika ku buryo bishobora kugira ingaruka zikomeye no ku bindi bihugu. Ni inkuru ya Mayeni Jones mugezweho na Prudent Sengiyumva.
ku ivuriro rya Witkopen mu majyaruguru ya Johannesburg mu cyumba abarwayi bategererezamo hari abantu 50 bategereje kubonana na muganga. Iri ni ivuriro ryakira abantu 200 ku munsi, benshi muri bo bava mu miryango itishoboye, bamwe n'abimukira. Ni ivuriro ryashegeshwe cyane n'ihagarikwa ry'inkunga ya USAID kandi ni ingenzi cyane cyane ku bantu badafite ahandi ho kwerekeza. Nyuma gato y'itangazwa ryo gukata inkunga, twavuganye n'abarwayi bari bahangayikishijwe cyane n'ingaruka z'icyo cyemezo. Iyo nabaga ndwaye ndashobora kujya kwa muganga, ubuzima bwanjye bwabaga buri mu kaga. Daniel ni umushoferi w'amakamyo. Kuva maze kubona ubuvuzi mu ivuriro rya Witkopen bumeze neza, ubuzima bwanjye ntibukimeze nk'uko bwari bumeze mbere. Sinibaza ko ubuzima bwanjye buzaba bwiza kurusha uko bumeze ubu. Mfite impungenge z'igihe naba ndashobora kubona ubufasha nk'ubwo duhabwa hano. Nitwa Dina Sukimisatsi. Uyu munsi mfite gahunda na muganga. Ibi si byiza rwose, ndababaye cyane kubera twari twaravuye mu bindi bitaro bihenze. Ariko se ni iki wabwira abanyamerika bavuga bati imisoro yacu ntiyagombye gukoreshwa mu kwishyura ubuvuzi muri Afurika y'Epfo? Oya, si igitekerezo cyiza. Twese turi biremwa muntu, ntibagomba kuvangura. Iyi ni Afurika, iyi ni Amerika. Nubwo iri vuriro rigikora, andi abarirwa muri 40 yarafunze. Abahanga muri siyanse baratanga impuruza ko ibi bishobora gutera ubwiyongere bw'ubwandu. Urwego rw'ubuzima hano rurakomerewe kandi ntirushobora kwakira abarwayi bose bari basanzwe babona ubuvuzi binyuze mu nkunga za USAID. Urwego rw'ubuvuzi si rwo rwonyine rwagezweho ingaruka. Muri laboratwari kuri kaminuza ya Wits i Johannesburg hano haracyari abahanga muri siyansi bakihakora. Igituma rero Afurika y'Epfo iba ahantu haboneye ho gukorerwamo ubushakashatsi muri uru rwego nuko ifite abaturage benshi bafite ubwandu bwa HIV kandi rero no kubakoreraho amagerageza y'ubuvuzi birahendutse. Iyi laboratwari yageragezaga gukora urukingo rwa sida rwashoboraga gutunganywa kugeza rugeze ku magerageza. None ubu birasa nkaho akazi ko kubirangiza kazakomereza mu Burayi na Amerika. Ibi rero bishobora kuzatuma urukingo ruzakorwa ruhenda kurushaho ku buryo amamiliyoni y'abanyafurika benshi bafite ubwandu batarwigondera. Nitwa Abdullah Eli, ndi umuprofeseri akora mu kigo cy'ubushakashatsi ku buvuzi bw'imigera. Byarahagaritse icyo gikorwa burundu. Mu ntango nta kintu na kimwe twashobora gukora. Byaduhungabanije cyane. Byadusubije inyuma amezi menshi, umwaka canke unarenga. Bwinshi mu buryo bwo kurinda virusi itera sida bwagiriye akamaro abarwayi ku isi yose bwageragerejwe muri Afurika y'Epfo. Abashakashatsi baravuga ko niba aka kazi kagomba gukomeza bakeneye inkunga ku buryo bw'igitaraganya. Turi gutakambira umuryango mpuzamahanga dusaba ubufasha kubera iki kibazo. Dr. Pethiwe Matutu ni umuyobozi w'urugaga rwa za kaminuza za leta muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo iri ku isonga muri uru rwego kandi ntiyoboye ku giti cyayo gusa. Bigira ingaruka ku buvuzi ku isi. Bishobora kuba biboneka nk'ikibazo cya Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ifatwa nk'ahantu habereye mu gukorwaho ubushakashatsi. Ariko ingaruka za virusi ya HIV n'indwara ya sida byo biri ku isi yose. Guverinoma ya Afurika y'Epfo n'abaterankunga mpuzamahanga bemeye gutanga miliyoni 54 z'amadolari mu kuziba icyuho cy'ihagarikwa ry'inkunga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero kuba mu mwaka ushize wonyine abanyamerika barakoresheje miliyoni 450 z'amadolari mu gutera inkunga ubuvuzi bwa HIV muri Afurika y'Epfo, iyi nkunga nshya ntihagije mu kuziba icyuho gihari. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu buvuzi ku rwego rw'isi yose. Inkuru ya Mayenne Jones mu ijwi rya Prudence Sengiyumva. Noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
mwireho neza mu mikino ikipe ya Liverpool yanze miliyoni 58.6 z'amapaundi zatangwaga n'ikipe ya Bayern Munich ishaka rutahizamu Luis Diaz. Ikipe yo mu Budage yegereye Liverpool mu ntangiriro z'uku kwezi, ariko babwirwa ko Diaz atagurishwa. Kuwa kabiri w'iki cyumweru Liverpool yanze icyifuzo cya mbere cya Bayern Munich cyo kugura Diaz w'imyaka 28 ukomoka mu gihugu cya Colombia. Agaciro k'uyu mukinnyi kashyizweho na Liverpool kangana na miliyoni 87 z'amapaundi. Amasezerano ye azarangira mu mwaka wa 2027. Diaz yatsinze ibitego 22 muri Liverpool ndetse n'ikipe y'igihugu, muri byo 13 yabitsinze muri Premier League, afasha Liverpool kwegukana igikombe cya 20 cya shampiyona. Nkiri mu Bwongereza, Liverpool iri gushakisha hasi no hejuru rutahizamu wa Newcastle umunyaswede ufite inkomoko mu gihugu cya Eritrea Alexander Isak, ariko ikipe akinira ya Newcastle United ntibikozwa, ikavuga ko rutahizamu wayo atagurishwa, nubwo ngo Liverpool yiteguye kumutangaho akayabo. Hagati aho ariko ikipe ya Newcastle irakataje mu gushaka gusinyisha rutahizamu wa Frankfurt yo mu Budage, uyu no witwa Hugo Ekitike. Akayabo ka mbere ka miliyoni 70 z'amapaundi Newcastle yagiye mu Budage yitwaje, Frankfurt yagateye utwatsi. Gusa ngo Newcastle ntiracika intege, ikaba yiteguye kuzamura igatanga fatika. Kugura Ekitike biramutse bikunze ngo bishobora gufungura inzira Isaac yo kugurwa na Liverpool, mu gihe nayo yabitanze akabagari k'amafaranga ku ikipe ya Newcastle. Soreze muri Espanye, Minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage ya Espanye yasabye ubushinjacyaha bw'iki gihugu gukora iperereza ku mukinnyi w'ikipe ya Barcelona Lamine Yamal, nyuma y'uko bivugwa ko yakoresheje abafite ubumuga mu birori byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 18. Ku cyumweru Lamine Yamal yakiriye ibirori mu nzu yakodesheje ahitwa Olivella, umujyi muto uri mu birometero 50 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Barcelona, hamwe n'abashyitsi barimo abanyamakuru bo kuri YouTube n'abandi bantu batandukanye na benshi mu bakinnyi bagenzi be. Bivugwa ko Lamine Yamal yahaye akazi itsinda ry'imyidagaduro y'abafite ubumuga. Ishyirahamwe ry'abafite ubumuga ryasobanuye ko bitemewe mu kinyejana cya 21. Ubwo bwaganiraga na BBC Sport, ubuyobozi bukuru bw'abafite ubumuga bwavuze ko bwatanze ikirego mu rwego rw'amategeko kandi busaba ubushinjacyaha gukora iperereza niba amategeko n'uburenganzira bw'abafite ubumuga bitarahungabanyijwe. Mu itangazo ryagize riti ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko kandi ntibinubahiriza indangagaciro shingiro z'umuryango ushaka uburinganire n'icyubahiro. Icyakora radiyo muri Espanye yashyize ahagaragara ikiganiro n'umugabo uvuga ko ari umwe mu bahanzi bataramiye abaje muri ibyo birori, we ashyigikira Lamine Yamal. Uyu muhanzi wasabye ko izina rye ridashyirwa ahagaragara yavuze ati nta muntu n'umwe wadusuzuguye, twakoranye mwituze no mu mahoro. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino utugejejeho. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye, ngewe ndabona ibintu twakoze rwose bigiye kudukoraho pe. Oya nta kudukoraho, yewe nzuko nzabigenza bigakemuka. Ahubwo genda dore wa mufundi mukorana yaje atibaza impamvu nyine nakugomesheje. Sawa ubwo naho mukanya saa 6 tugiye mu karuhuko. Mukobwa ja Karame garuka nkubaze. Niko iyo si yasengeri yanjye wambaye. Ni saa 12:45 kuri BBC. Noneho ni umwanya wo kubagezaho ikiganiro cy'abari n'abategarugori mwateguriwe na Yvette Kabatesi, n'ikiganiro tubasubiramo. Mwiriweho neza.
Heart and Soul Africa ni ikigo cyita ku barwayi b'imidido giherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Iki kigo cyashinzwe n'umunyamerikakazi ubu cyita ku bantu 700. Bamwe muri bo biganjemo abagore bemeza ko ubu buvuzi bwahinduye imibereho yabo. Mukamazera Jacqueline w'imyaka 53 n'umwe muri bo yaratuganirije. Tangiye kurwara indwara y'imidido mfite imyaka 13 ndimo wa gatatu primaire. Ubwo rero kubera abana bansekaga nahise mvamo ndicara. Sinongeye gusubira mu ishuri kuko abana bakandagiraga ku birenge byabaga biri kunya amazi nuko ngeze ndavuga ishuri reka ndireke ndicara. Nyuma se byaje kugenda gute? Warakomeje uraremba? Narakomeje ndembera mu rugo baravuga ngo na amarozi banjana mu biti by'uburozi bakaja barandukisha nkagenda nkivuza mbona ntibiri kwemera nja kwa muganga naho ntibyemera. Ubwo rero bandangira mu kigo cy'abasevenzi. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe kugira ngo umenye kuri iki kigo? Kwako iki kigo nkimazemo imyaka 10. Nari mfite nk'imyaka 43. Waramaze noneho no gushaka? Nari mfite n'abana, nari mfite umwana wa bucura yarafite imyaka 2. Ufite abana bangaho? Mfite abana 5. Washatse rero yirwaye imidido? Nashatse imidido mbirwaye ariko nawe yageze igihe amaje kunyakira ageze igihe aranyanga. Hanyanze aragenda nanjye ndamwera ncungana n'abana banje nkaje ndaca kubacira inshuro. Kukabasha gukora se? No kwihambira none se wagibigira no kugenda ukwihambira ariko kugira ngo abana babone icyo barya. No gukora udashoboye ariko no kubikora. Icyo gihe se abaturanyi bo abo mwabanaga mu muryango bo bavugaga iki? Imiryango yari yaranyanze. Nta hantu najaga. Kubera nibyo bisebe byari biseba kangari isazi zikirirwa ziri kunyirukankaho. Ntago wasinziraga? Nta nasinzaga byaraga biri kundya. Ugasanga buri cumwe nabaga ndimo buri ndwaye. Umaze imyaka rero 10 wivuza mu byukuri tubwira urugendo rwawe rwo kwivuza. Ukimara kugera hano byagenze gute? Kugera mu kigo cy'abasevensi baranyakire banyakira neza. Baduha imiti turatumbika twazaga mu cumweru mo kabiri kuwa mbere no kuwa kane. Ubwo rero corona nayo ije tukaja gufata imiti tugatumbikira mu rugo. Wari umaze kubimenya noneho ko uburyo wivuza? Twe tumaje kumenya uburyo twivuza ariko ngiyewe no ku munsi wa kane nje ndatumbika kubera ko ndambasabaga umuti nkatumbikira mu rugo ku munsi wa kane nkazara mu kigo kuwa mbere. Tumaje kumenya imyaka 10 tumaranye ne umuntu agomba kubimenya. Watangiye guhinduka ryari ukabona yuko utangiye kugira ibirenge bisa naho ari bizima nyuma y'imyaka ingahe? Ntangiye guhinduka ariko tugeze hano muri kano kazi nkamazemo imyaka 8. Nukuvuga ngo uko wagenda guhinduka muri we wagendaga wumva gute uko wabonaga ibirenge bigenda bikira? Byishimo byaranyishe. Narishimye mu mutima kugeza n'ubu nshishima kwako nta muntu kinena. Aho nshaka ndajya ketse sinavuga ngahanga ngo ngere hara kwirembo kubera ko abantu bamvugirizaga induru nkongera nkasubira nkarankigunga. Uburwayi bw'imidido butera ibirenge kubyimba bityo bigatuma ababufite badashobora kubona inkweto zibakwira ku isoko risanzwe. Ikigo Heart and Soul Africa kikaba gifite ishami rikora izi nkweto. Abakoramwo nabasanzwe n'ubundi bavurwa n'iki kigo. Mukamazera twaganiraga n'umwe muri bo. Twarivuzaga ara muri Sevensa baratubwira ati dushaka abantu bo kugira ngo tubigishe umwuga. Ndavuga nti ndi uwa mbere. Ubwo rero twe twigaga turi 10 baradutoranya abantu 5 abandi 5 barataha. Ubu rero urabasha gukora urukweto nta kibazo? Rukora nta kibazo nkarufunga rukuzura. Nawe se hari zo widodeye wambara? Ndazifite mfite imiguru 2 iyo nikoreye. Ubu wambara kangahe? Nambara 7. Kaje wambara kangahe? Ni 10 ntago ryajagamo. Nuvuga ngo ugenda ukira ukugenda uko bukeye nuko bwije ngenda nkiri ibirenge byanjye byabaye nta mano nari mfite. Yaragarutse? Amano garagarutse. Watubwiye ko umaze imyaka 10 wivuza ntabwo wageragaho karambirwa ukavuga uti ko bitinze gukira? Ntabwo narambirwa kubera kuko urambiwe ntabwo byakira. Muri njyewe ndatuje mu mutima wanje nabaga nhoraga mu bwigunge ariko sinkiri mu bwigunge aho nshaka hose nahagera. Ese uko umaze kubirenge bisa n'ibyakize umugabo ntiyagarutse? Yaragarutse ubu ari mu rugo. Yaruko nakize yaragarutse turabanaga. Abantu babandi bajyaga bakunena bajyaga biruka bakubonye bimeze gute? Barambonaga ugasanga bari ngo ngo ni muze murebe munanye muri nje nkagira ipfunwe nkavuga koko mana ibi ni ibiki njanda tambuka bamvugiriza induru ariko yanduru ntayikiriho. Urakoze Yvette Kabatesi muri cyo kiganiro cy'abagore. Ni wore rushoje mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu
amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa interinete bbc gahuza akadomo.